الزلف لون نوطون ويس 17 تسجيلت أسنق الغياوين يونك نيو مجرد نفصل تديوغا بروفيسور سعيد دومان كنت زغام يون يار 24 محبس كني تفضل في السوث مزيغا نتمنين تو كاردس الماذن نتدم ساعة تزاوي تنتزي والزور كذا كمال أماريان واحد نسقردش فصل تكيري ديوغا أس الجمعة 22 مايو ثين ميسما لي 40 دو بوفوار الجيريان تراوي فانا كمال انا كان سريد تسقسيها مزوارون ذا شو تكا لي 40 تكير دو بوفوار الجيريان ويبادينير ماس نا الدكتور سعيد دومان. Azula Rachid, Azula Kiran Ditwalan, donc Saïd Doman, donc une contribution, أني justement يهضر دمك هذا بولي زير السايمانيس أمشي استخدام كلام تلوفا وكنا دقيم قدابو. Donc Saïd Doman ديوني لان donc il a fait une analyse globale أني il aide justement les 4 rentes du pouvoir algérien mais les 4 rentes ماشي كان ce sont des rentes matérielles et financières mais l'intelligence justement idéologique. Donc, Saïd Douman, donc, je veux dire justement l'appropriation et l'exploitation des 4 rangs. Mais les choses donc, qui deviennent de nature différente. La nature, donc, il est matérielle et financière. Donc, donc, il s'exprime justement les hydrocarbures, donc ce qu'on appelle la rente pétrolière. يدري ملي تكشى من الزيوس يستخدم يتوكل الدرسي جسمو الحكام يوكل هاد الناس غادي يصغم مدن ولكن يصغم مدن ولكن باش الدقيم الحكم ثالث ويسين c'est-à-dire la deuxième rente c'est la rente religieuse donc ça veut dire يستخدم bien sûr l'islam et principalement donc l'islamisme c'est-à-dire ديوت التجديد الحكم داغن يوكل il va toucher, on peut dire, l'esprit des gens. Donc, sur un plan, on peut dire, je pourrais dire moral. La troisième rente, ce qu'il a appelé donc la rente linguistique. Donc, il y a toutes les, bien sûr, toutes les c'est l'arabe et à travers aussi l'arabisme. Donc, bien sûr, l'arabe classique, c'est-à-dire toute donc c'est la langue du pouvoir, c'est l'arabe classique. Et la quatrième, c'est la rente historico-symbolique. Ça veut dire, le nationalisme, un récit historique national, mais le récit, c'est-à-dire, on peut dire, يدوي الحكم اني يود امزروي يخلق دمزرويس سون ريسي دونك il est falsifié c'est-à-dire ماشي التلوث نيلان تبنى في الصح هكا رشيد سمثا اشو زمريدنيني في ثلوث لي 4 رونت ندينا سعيد دوما تنمير كمال ثان دينا كمال دونك كي كان سوزل ارفا لي رونتي سي يتشوغ اطاس ودافور تزيري وكنا ديقيم هذه غصير ثلا لا رونتي دونكاربور ثلا لا رونتي دين الاسلام لا رونتي تعرف ليديولوجي الاسلاميه ثلاثه عاملين لا رونتي لو ناسيوناليزم تو سيدي تدنا كمال فاشو أمشي خدمت كني غادي غصي في الغيوينه كي 4 كيلو ذكاء انا justement c'est-à-dire Saïd Douman يناد امك ادب الجزائر justement يخدم يوكل الدرسي وكن السعدي كيوينيكي يوكل الدقيم بالحكم c'est-à-dire امشي انت الصواب امشي انت السلحه دونك يناد باللي دونك les institutions et les appareils idéologiques de l'État, c'est-à-dire les institutions, ils s'inspirent. C'est-à-dire, Adabou Zaïr, il des références, il les stratégies et aucune
il a parlé de système totalitaire. Il dit sur le stalinisme, il dit sur le ba'athisme, il dit sur le wahhabisme. Le ba'athisme et le wahhabisme, il dit qu'il يساند استخدمت يتمنط l'Afrique du Nord. Et oui, justement, c'est l'arabo-islam, l'idéologie arabo-islamiste. تينا اللي يديو ثاني لافريك دو نور يمكن تسلوك تسويع يمكن يبدل امزروي نتمورا من لافريك دو نور دونك سوا شو سوا ندنا دونك سلا بير وهابيزم اي باثيزم مي ذا شو اشي سوا شي استخدام كل شيء في الفريقين كيزمري ليه نقل الى الروم بتروليير qui occupe de Saïd Douman, qui occupe la scène, le devant de la scène. Donc, c'est-à-dire, Sidi Rimel, il sert justement de donner des saouts, son idéologie, des saouts, donc, il y a le discours politique, il y a aussi, à travers les médias, en même temps, les analyses, basées sur l'économie, كل شيء بناب اللي ولاش مول ازراق الجزائر باللي كل شيء شود ديال البري دو بترول ما يطرد البري دو بترول البوفر تفتي زعزاع يفتي يتشاتو مزيوم خاطر تسرتي جامي في نفس الصح بنا كل شيء في الكذب كل شيء تيمسغيو تمدن لو كان ماشي يدري من سوا شي زمريزميس ولا زمرات تسعد ديال الارابيزميس والناسيوناليزم دونك يلزم سلالن دا شو دانت نزرا دانت باللي دانت اوسي تاسند ولا نصبرا يتمورا للجولف ولكن وكذن التدي تجدوث يتمورا لافريك دي نور بعد الزرع الهلاك نتوكدو في يتمورا اني يحكم السيستم دو الروياليزم باسكو خاطر ولا الميدان تقلف العمورات نصب دونك زمراسناني باللي شي دينا دان سعيد دومان يناد باللي دان اذا نحكم وساون اذا شو نحكم ولي زميره دي قيمه ولي ساعه ولا وإذا كنتي تستخدم تزيديس باش كتقيم دونك il y a la clientèle c'est-à-dire qui يحكم لو يفيد ويسار qui profite de la richesse de la rente il est partagé وكن الحكمه دي قيم donc il y a une sorte de solidarité objective Saïd Douman a parlé de solidarité objective ça veut dire ويك يحكم ويك اللي يبروفيتيون ويسار il y a une solidarité objective ça veut dire ويك ويسار والزمير هاد سرحني الحكمه خاطر صرا كان سرحني الحكم اصلا نروح نشي اصلا نروح اشد بروفيتي ونزيز دونك Saïd Douman il a parlé du chantage ça veut dire ويلي كاين اللي بغيت نلقى الحكام قارنا سي ويلي كاين اللي ويسار وكان تروح هكيني تروح الشي نو نتكافى دونك entre la Saïd Douman donc il a parlé de la paix sociale justement il sert يتويد لهنا بلاد يسار امداما الى ويسار دونك لي دوز éléments ندي سيتي Saïd Douman يوكل الحكمه دي قيم il a parlé de la plutocratie واحد البوبوليزم ça veut dire بلي كنيلان زمرادني سادر دين دان نيلان مالني فكرتا حوايج نكشي كان غير البوبوليزم وتيدكتي داير تعاون الحكم باش دير السي ايمانيس هكا رشيد سؤال تيسكسيك ويسي تنمي كما كان لها ماضي مدينه كي مثلي تيريت وزيل في سكسين وكنيا ونساير اطاس وكذا غادي تولين ذاك كان وين تسقسي ويس كغاضه كمال ويفنا نزاك شني تظنتو كان باللي غادي ما كيدي تروح سي البترول الغاز غادي من قاصو ثلاثه تسنان تاع لي سبون كاربور دايره يقدني وكني غادي نسيرو كاع نقراو سلطان الجزائري انا ما سمعت ديني اسكسي كي الثلاثه فرنسي شكون لو غادي تبع قلت لك نقدروا فهمنا خبيتي تقرا دينا باللي اسكو لي زيدون كاربور sont suffisants pour maintenir le système politique algérien. Justement رشيد اسكسيك يسعى ازال مقر خاطر justement d'après Saïd Douman la rente pétrolière n'est pas suffisante c'est-à-dire تدري ملي تكشى من البترول ماشي داين يزمرن ادير السي الحكم الى قاس ثلاثه لي زوت رونت يزماس لو ناسيوناليزم دونك
on peut dire cette construction là historique voilà الخدمه مزروق ولا كان الحاله donc ce que ça domaine appelle aussi c'est-à-dire la surenchère nationaliste c'est-à-dire الزياده l'optimisme كان l'épopée de la révolution etc. هذه السيتي التصنف فيها ادب الجزائر وكنا ديزورسيس وكن باش يحكم. La deuxième rente qui est donc la rente religieuse donc à travers l'institutionnalisation de la religion استخدام الدين يوكلنا دقيما الحكم. D'ailleurs c'est pour ça يخدم la constitution l'islam religion d'état. Ce n'est pas pour rien, c'est parce que الحكم الجزائر يحواج غادي يستخدم الدين يوكلنا يتسرتي يوكل داغنت غادي الصوت سيمدانا. Le troisième donc qui est la rente linguistique c'est par exemple la question de l'arabisation, que ce soit de l'école ou donc tout l'environnement, ils veulent l'arabiser, ils veulent justement être sous forme de servitude, d'aliénation, voire même d'ignorance, selon Saïdouma. Donc, le nationalisme, il exploite à chaque fois l'occasion, par exemple, pour fêter un 1er novembre, un 5 juillet, c'est-à-dire des dates historiques, bien sûr, يخلق le récit historique mensonger affabulateur. Ça veut dire même l'histoire la référence نخدم يمزرو سوق لا حد اللي كذب ماشي دا مزروق نصح يدي التوي ادابو الجزائر. Donc il خلق sa propre histoire, ses propres zéros, les dates commémoratives de référence et symboles. Donc le but c'est s'octroyer une légitimité, ce qu'on appelle donc légitimité historique. Donc حوايج سوا شو justifier قيمه الحكم. Et là cité justement les véritables révolutionnaires ils sont accusés de traître. Je vais citer par exemple le cas de Abel Ramadan, il est accusé de traître ou Darant il a cité l'exemple de Achastrani Melouk, il a dénoncé les faussaires magistrats. Voilà, donc c'est par rapport à cette question-là. Donc là, la rente religieuse, donc l'utilisation de l'islam à travers les mosquées, les structures d'État, l'administration, les entreprises, les écoles, les familles, les rues, tout l'environnement, on lui a imposé, et la société chamel, la norme religieuse. Ça veut dire, et au même temps d'avant, c'est qu'il y a les islamistes une forme de police de mœurs, ils se donnent le droit à الزرف يوكل الدنين يمدن للسان كان ما تشنكا خدمت كان غنكا درت شحال الا pendant les années 90 اني نغان كاتيا بنكانا باغ اكزومبل نغان تيكشيشين نغان الخالات نيلان كمان تدلسنت الحجاب دونك لان ويلك نيلان بغان يامبوزين اون سيرتان نورم اني الدنين والحكم il y a un laxisme de l'état فوالا دايما خاطر سما جوستمون استخدمت يتجيس l'espace et les islamistes ils peuvent intervenir, c'est-à-dire en quelque sorte réguler الحوايج نوري زمير يخمر pouvoir d'une manière directe يتجاس الرولي à travers l'islamisme. Réellement, c'est pour ça qu'on ne peut pas dissocier l'adab ou الجزائر غير les islamistes ديوت لا فامي ما كنسمى ترجعوا لا فامي كي ريكول تاو ديوت متواشود اين خدم les islamistes داين يخدم le pouvoir d'une manière indirecte et laisse faire les choses. Donc c'est très important de le souligner. Donc c'est-à-dire الحكم à travers justement عين الطرون et à travers les pressions justement des islamistes avec la complicité le laxisme de l'État, du pouvoir algérien, il va être une société conformiste soumise. بعد شو تصور d'après Saïdoman فتاوي يكرم مدن يروحون vers la vie clandestine, de vivre même un état de schizophrénie collective. Il a les sociologues, on peut dire, parlent d'une société malade. D'ailleurs, chez des congrès spécialisés, ils parlent la société malade. Donc, il aide vers l'autocensure. Les intellectuels,
les artistes, les scientifiques, ou bien ils vont se cacher, ou bien ils peuvent aller jusqu'à, donc, on peut dire un suicide, même si nous serait symbolique. Et donc, la femme, elle est exposée, soumise à la vindicte religieuse. Voilà, Rachid, c'est-à-dire sous مثلا يوسقسيك ويس ثلاثه دوغا غالبا تنقط يبغى مسلاغو كاع فلاس عندها اسميس ماس سعيد دومان افكاد تفاصيل اكثر فلاس اين يشدنا غثو فلايث ايوا شو لا غنفنين تو فلايث لا فعرف لو ريجيم الجزائري تيان بوكو ايوا شو justement امشي دي سام سعيد دومان تمثل تكين السلك خايث تو ثلاثي وشو لو ريجيم الجزائري تيان ست رونت لا لونغ arabe. Justement, pour Saïd Douman, justement, l'arabisation, il fait partie justement de cette stratégie globale. Il voit que الشعب الجزائري تقرن زمرسناني dans un même moule. C'est-à-dire تقرن جيوت التسويع اللي ديون ماشي ديون c'est-à-dire دي un homme libre ذا مدن اللي يشود يكرن مغلين الدوني. Il a parlé de sacrifier, le pauvre Algérien, l'État algérien, a sacrifié 2 générations. Donc, il a rendu, on peut dire, l'école algérienne comme étant une école sinistrée. D'ailleurs, c'est le constat de Boudiaf. Boudiaf en 92 à Smith-Dioussa, il a de l'école sinistrée. Donc, Mala Agharbaz, Irli, ou les Saoula l'Sas, ça veut dire, oui, il dit Farn Zius. وزمرا تسعاون أدلالن sur un plan intellectuel يوكن زمرن أدخدمن تامور نسن اللي غاد تسعاون leur propre opinion mais ولكن إلان ils sont formés dans une école qui n'est pas bien planifiée, donc les esprits sont dépendants d'une certaine idéologie et donc ils ne peuvent pas vraiment être de véritables personnes, de citoyens autonomes qui peuvent réfléchir. Saïd Douman, donc il a cité l'exemple que le constat de l'arabisation, on refuse de la faire dans son sani, il est fait dans un cercle informel. Ça veut dire dans les coulisses à l'écart de l'opinion publique, l'arabisation la preuve il n'aide pour résoudre cette question-là, parce que l'arabisation il a échoué, il n'y a que l'étranger. Et pour avant, c'est des gens tawinin, Ahmed, ici, Nilan français, Alexandre Dumas de Zaire, Ahmed, les écoles privées, ça dépend des moyens. Donc, par exemple, il y a les hauts cadres. Les ministres, les grosses pointures de richesse, mais il y a l'étranger. Même il y a des écoles privées. Donc d'après Saïd Douman, il y a une reconnaissance de l'échec de l'arabo-islamisme, de l'arabisation dans les sphères, dans les coulisses, mais ils n'ont pas le courage de l'afficher publiquement. Et la preuve, il y a justement en dehors de l'école arabisée actuelle. Donc pour les simples citoyens, l'école a échoué avec l'école arabisée. Donc, des cours particuliers. Les cadres universitaires, ils l'exil. Ils vont profiter de l'école à l'Occident parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer pour les cours à l'étranger. Donc, les familles ils auront la chance d'apprendre dans des écoles à l'étranger. ils sont livrés à la scolarisation au rabais, la pédagogie moyenâgeuse, les enseignants qui ne sont pas bien formés, donc le manque de matériel, les classes surchargées, tout ça. Donc, la stratégie pour mettre en conditionnement et en embrigadement linguistique. Ça veut dire il peut accéder juste à la langue arabe comme moyen pour étudier,
Donc, ils sont dans une prison, on peut dire, intellectuelle. Et ils n'aident à travers cette arabisation de l'école, les amazigophones, les mazighones, qui sont visés implicitement. Le fait qu'ils veulent arabiser, ça veut dire des mazighones, ay visين يوكل justement اسن كسن توتلايت نسن اسن تمغليت دوني يوكل اترن à une vision juste arabiste fermée dans ce cercle-là. Donc, Saïd Douman, il a insisté que les amazigophones sont, les imazighones, ils sont visés implicitement à travers cette arabisation. Voilà, donc, les francophones d'ailleurs, ils sont réduits à des coopérants techniques. Ça veut dire qu'ils sont marginalisés, leur compétence n'est pas prise en compte réellement au fond. Un sentiment de peur, de culpabilité. ولكن إلا des francophones juste سعديونا الدين المدني كرا هو أنا كنتعرف فاش تهضر les médias, les télévisions كرا هو نتعرف alors qu'ils ne maîtrisent pas l'arabe classique. Et même les arabophones d'avant, parce que l'arabe classique n'est la langue maternelle de personne. Nous disons toutes les intimatis de l'arabe classique. Et même c'est des arabophones vrais. Et les réhabilitations, on peut dire, d'arabe dialectal ou dans l'arabisme, dans l'islamisme, autant qu'idéologie. Il est devenu d'avant, en même temps, un moyen pour la promotion sociale. Ça veut dire ما تكشمت المول النسن بحال 89 اذا كيف نزال تفهم نلاقن pour des postes de responsabilité. Donc il y a une sorte d'ascension sociale, d'une réussite sociale. Donc ما تقبل l'arabisme de l'islamisme, c'est-à-dire تعرف مسلم هذا كان 89 et ميدارت انشي دينا Saïd Douman. L'arabe classique et l'islam sont des vecteurs d'aliénation nationale. Voilà Rachid Soumata شدنا Saïd Douman في سقسيك. تنمير كمال فوسك زي كي تنقطع كي يشد لنا في سنات تغوسيوين لدغا في استخدام كوذابو غتزيغي وكني ادرسي مانيس توثلاثك الدين بلا ما نمسلاي داك تمزواو ثنيا يشد دريم البترول الغاز اكثر تاكارا تنكاروث ذاني شدن الناسيوناليزم تورا دي سكسيدي تدون كمال دي تاكارا نار دي تيغرايف لا كونكلوزيون نو ماكيرا دورا دورا ماس دكتور Saïd Douman نمسلاي دا فاني من قارص فرانسيس لا كليونتيل دو ريجيم او يفن ارتصمد ذا تاتس لا كليونتيل كي دو ريجيم يتزاورن autour de lui نار كان يتزيني الريجيم كيان. Justement, Saïd Douman, dans la conclusion de la contribution de Khadam, il fait justement les clients du régime. Nous devons les douarn, الفيرس الموت بروفيتي والصغور ذابول زي يبغى الدقيم والبغارات تبدل التسويع تمزوالوث. Il a parlé de kleptomane. Les kleptomanes, c'est l'obsession à voler. C'est-à-dire que il va il a قاد داكرن même غير صحان الشيء ذين دانن نبغان toujours الداوين الشيء ماشي نزن. D'ailleurs, c'est pour ça dans les procès نزرا ويداك نيلان il tourne autour du système نزرا باللي وين سي دي مليار دي chiffres vraiment faramineux. C'est-à-dire نص خلاعا. C'est-à-dire بديو فتري وني ساعه 1000 مليار 10000 مليار c'est des chiffres vraiment impressionnants. Mais وشو اخطر دويدك justement ils font partie de cette clientèle-là, les kleptomanes. Ça veut dire دويدك نيلان بغانا الدواوين وبلا جا الدواوين ديما امديني املها لك. Deuxièmement, ça les fonds nationalistes. Ça veut dire que nous avons des nationalistes halal, حابين ثامور, etc. au nom de l'arabisme, au nom des amis. Mais les choses, dans la réalité,
c'est juste pour profiter de la rente. باش ديري parmi les premiers cercles du pouvoir, يوكن 9 نسن يوكن ils auraient des privilèges يوكن الداوين الشي اسم ديفرق وذابوا للجزائر خاطر ديك نيلان زران بلي حواجن من كليونتيل باش ادابوا للجزائر ادير السيمانيس الدقيق. اذا غنتي هضر دي لا كاتريام كاتيجوري ce qu'il appelle les tartuffes. C'est-à-dire que les c'est hypocrite, des menteurs, faire semblant زعما بلا كنتحب انت مورثان كان بحال امراه، mais شو dans la réalité تكذب. C'est-à-dire que juste بغان الدوار وكان اسم حمور نسن لا رونت بتروليير. دونك كلشي شو ديال لا رونت بتروليير مي شو الا قاصدغنت كليامن ديفيرونت سورت سواء اللي كنت تلعب زعما دي ناسيوناليست دي زرابي دي زعما دي مسلم بحال امراه يسقط كل يوم داك كان تلعب واش هو الرول ديال يلعب غير دغنت يهضر الى بارلي دي زرابيست داباراي ساتير بديك النيلان تلعب جوستمون زعما دي زرابيست دي عربو بالمنكن مي شو ريالمون او فون سي با لا لونغ اراب كي لي زانتيريس ساتير وي بالك لان يمدانا نبغى نحققوا النون دو لارابيزم مي شو ساتير لان ساتير بديك لان لعبنا زعما باللي سونت جا باغ اكزومبل بور لا لونغ اراب وانا كنحل المراه خاطر زران باللي سي سا لا بوليتيك شوازي تاسر في ميلان اخراج ودابو الجزائر دونك كتلعب سوسون دي زرابيست ولكن تقبلن واحد ودابو يدور ديالنا باش تشفنا اموريس نشي لا رونت بتروليير جوستمون اما دويلك نيلان زعما تلعب زعما جوستمون ديفونديو التعراف زعما تمسلم كذا مي دون لا رياليتي اتاس وديك الدوار نغور الحكم ولكن اللي دور امور نسن دونك ويلكني لي كلوب توما لكني لي فوناسيوناليست لي تارفي في لي زرابيست داباراي ويلكن دابري سعيد دومان كي فورم لا كلاس دومينونت يوكن et ça va leur permettre de faire une ascension sociale, une réussite sociale. يوكن زمرد هذاك دازر المدن بلي ديولني لاني réussit dans sa vie il a قايت justement attiré parmi le cercle هذاك يوكن هكذا صح الشيء يمكن تبين زعما ديون qui a réussi dans sa vie. Donc cette base politique et sociale du pouvoir algérien qui a squatté les institutions de l'État et para-étatiques, ils ne sont pas prêts à droham, ils ne sont pas prêts pour céder. C'est-à-dire ماشي مدانن نيلان زمرن ادجن الحكم هكا دونك ثوار ثروف خاطر اترافير لا كوريبسيون اترافير دي مويان دو سيدكسيون يمكن داوين مدان اذا شو ملا امدانن جامنا قبلن ديرين دون لو سيركل لونتوراج دو بوفوار وكناس ندسي امور الانسان بلا يفقد الشعب. Il a contesté, il refuse ça, il va vraiment de véritables changements. Il n'est pas d'accord. Donc, le Adabou Zari va recourir à la répression. Rachid, Tiriti Ousti. تنمير كمال ذاش كارياوين سيرين جارون ذا شوف كثير ذا شوف تمثيلين ذا شو نزمر نلمذ سي السلطه كي ديورا الدكتور سعيد دومان. Moi, personnellement, je suis dire la contribution de Saïd Doman, qui est surtout important, justement, il a su un petit peu sorte de théoriser comment le pouvoir s'est construit, comment il le maintient, comment il construit sa clientèle. Donc, justement, la contribution de Saïd Doman nous a permis un petit peu de théoriser, on peut dire, le maintien. C'est un peu une sorte d'une analyse sociologique, une analyse socio-économique, on peut dire, de la manière dont le pouvoir s'est maintenu au pouvoir. Donc, à travers la contribution de Saïd Doman, il nous a permis d'être un peu éclairés sur les stratégies utilisées par le pouvoir et surtout, justement, il a essayé, c'est-à-dire d'expliquer, c'est vrai, c'est la rente,
سي لا رون بتروليير دير ميدي تكشمن البترول ميدا شو ماشي داير البترول كان يستخدموا دابو الجزائر ديدري من يستغ مدن ميدا شو داغنت يستخدم داغنت اين عندنا تو سكي كوم ايديولوجيك تو سكي كوم هيستوريك تو سكي كوم la question de l'islam, donc de l'islamisme, la question d'arabisation de l'école, surtout, parce que ce qui est justement important, justement, à télé en conclusion, et que الشعب يولي يفهم باللي l'intérêt ce sont des urgences. La question de l'arabisation de l'école, étant donné que l'arabisation de l'école a échoué, mais la Chine ne peut pas le dire publiquement. La preuve, Chine rentre dans les universités à l'étranger. Parce que quand on dit l'école Zaïr, à Garbaz Zaïr, où ils sont, ils souffrent, ils me donnent, ils me disent de Tamour, avec une bonne formation, il a gentil Driensen. Mais tellement ils sont convaincus de l'arabisation de l'école principalement et de l'arabisation de l'environnement d'une manière générale, il a mené le pays vers un échec. Pourquoi? Parce que Arachi justement à travers la rente où une bonne école, les usines n'a rien du tout. C'est-à-dire pour eux, c'est un commerce. C'est-à-dire, c'est la matière, يوكلنا تشني مدانا واد الشهوي يوكلنا تقيمه كاع نحكم بوريبيتي لا ريبوت وكملك انت تسويع دونك سادير مي داغونت بوركوا سادير سي روليي خاطر لو كان الجزائر سعى اغرباز نيلهان سوفور دي سيتويان اوفير كريتيك تولا سعى انت مغلي جامد قبلنا دابا الجزائر يكمل دونك سي بور سا سي روليي غرزاغن avec l'islamisme aussi pour endormir les gens à travers la religion. Mais tu vas le trouver, il est embrigadé par la religion. Donc, c'est-à-dire vraiment, le pouvoir algérien, il a multiplié les moyens, il et c'est pour ça que c'est-à-dire la région de la Kabylie, il faut dire la vérité principalement, elle a compris cette question-là et c'est pour ça que le pouvoir algérien est laissé par tout le moyen justement ces derniers temps à Rachid d'islamiser et d'essayer de donner des moyens à certains groupuscules. Ils vont l'arabiser plus, ils vont l'islamiser plus à Khatar, Zran Belli, la Kabylie et la région qui représente un danger pour le pouvoir. Il y a un rejet du pouvoir central et c'est pour ça qu'ils quittent par tous les moyens d'isoler la Kabylie du reste d'Algérie parce que si le message de la Kabylie, le discours de la Kabylie, la vision de la Kabylie, parce qu'elle est acquise à la démocratie, aux valeurs universelles, il risque d'être une menace pour le pouvoir en place. Voilà donc à peu près je vais donner de l'importance de la contribution Saïd Douman et où il a différé tout faire Amir Adabou Zaïr Ersaymanis Menis Khadam et où il a différé ونثيروا فيه أمشلات هكا كمال هكا دوال لقد نكس تموثني قبليا سكير توشار وذابو هكا الجزائر اكيد نيض يتعرض هكا غادي نيفلي لا كابيلي على النيفو لي ريجون نيكتوف نا كومون يكتوف ماشي لانفيرس ماشي تعرض هكا دي سالير لي زوت ريجيون على النيفو التقبيلي تيكني انشكي يكون اسكوينس وكنا ديرسي الحكومينس وكان شكون يزرب باللي ثموت القبائل زعما داك الصباطيس وزميرا هذا بوينيس زميرا دي حركه وكان تقبل ثموت القبائل وزميرا تيكونترول داك الشكل هي الا كان نكون سوا غاوي سنحضر فلاس المقال تاعك غتنطفسي منا سوا سيفاس نكون ذا شني غايتجن يسير غزات ما مليح ثموت القبائل تمازغا ماشي حاجه الجزائر يصوفين وتمازغات ومثلا تصوفين هي تنبغي كاين وسا ثقيرا الوطن كي ويس 17 في كان اتصلت ديورا
السكين الجمعة 22 مايو الدكتور سعيد دومان كيزغم دس المادة هذا مساء للسويت نتوزي الزور سنة كمان عمري ثانية سن اللي سلطت اللي تدونا غد الوطن اللي تدونا وسط 18 وسط القادة ودينا قيمات دي تلويت